basa akumunya ziko mu mutima wiwe ziko mu mutima wiwe. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze inshuti n'mu bakunzi b'ibiganiro cya kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse muri cya kiganiro mukunda cyane, ikiganiro natwe ubwacu dukunda, ikiganiro cyo guhimbaza Imana no kuyitazira. Muri kino kiganiro nk'uko bisanzwe mubutiramanye na Joe nyene Prote turakingiwe, ariko kandi simba ni jenyene. Uyu munsi nagarutse ndi kumwe na rwaruka muzi neza ko rusanzwe rwateramisha muri zino ndirimbo zo guhimbaza Imana zigiye zitandukanye. Nuko nza kuba ndi kumwe na Emmanuel Graphic ari nyuma ya kamera. Reka tuguhe ikaze wari ryambere dukurikiranye, kugira ngo usonde subscribe, kugira ngo uyandikishe kuzokamubona ibiganiro bikoregwa hano canke bica kuri no televiziyo. Ariko kandi wamaze kwiyandikisha icyo ukora niki no kwandika muri commentaire, ugaha kaze runo rwaruka ruje kuduteramisha. Muti rero baduteguriye iki? Je narungurutse nabonye ari ibintu by'amavuta, ibintu bimeze neza cyane. Kandi abasaba batari ibiganza baramutse mwebwe mwaje kudukurikirana. Shalom 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 shalom. Nabatuza kuba turi kumwe rero, reka ndekure vora ndayishikirize mwene data Ben kugira ngo atuyobore muri muno mwanya. Ikaze ni gwawe. murakoze cyane. Dufise umuntu atuvugira kwa data. Haleluya. Mwijuri mbere y'Imana fisumu namvugira numuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwanzi yubasha kumunya. Mwijuru imbere y'Imana twese hari umuntu hari umuntu amvugira fisumu namvugira n'umuherezi mukuru kandi yitwa mwijuru imbere y'Imana fisumu namvugira kandi yitwa ziko mu mutima wanje, mutima handitswe izina ryanje, amvugira
Satani iyo Satana ibyaha byanje byinshi agomba nangambisa ndabaye umukiza wanje yankuye kw'isozya yaratsindanishije ndanishirije musimbe egifaru yaratsindanishirije uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso urubanza rubi ugororotse uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso rubi nitugororotse nagize navyakiriye yaranyibuse nduwiwe niwe bugingo bwanje apfa kukwada fasigifu twena Yesu
mwami Yesu mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso Yesu, aho nirira, mu maraso yawe Yesu mu maraso yawe mu maraso yawe Yesu aho niho mwirira mu maraso mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho mwirira, wanyisuriye ya myenda yose wahanaguye icyaha cyanjye, maze wugurura amajuru uncira inzira mbona kwinjira wanyisuriye wanyisuriye yose ya myenda yose wahanaguye icyaha cyanjye, maze wugurura wanyisuriye ya myenda yose wahanaguye Yesu wanje icyaha cyanjye maze wugurura amajuru uncira inzira mbona wanyisuriye wanyisuriye yose myenda yose wahanaguye
Turaguhimbaza
twinjire mu mwaka na kiguzi twatanze ariko n'ubwawe benshi baradusize ariko raba turatambeka abari mu mahanga bose turaguhimbaza abafise indoto zo gushika kure turaguhimbaza genda ushikaye ko imitima igukeneye iyo dusenga tuba tuzi kubikora nta wundi twizeye wino seruka tuguhaye turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Asante Yesu. Mbere gushima urabereye mutagatifu nawe uhanye nawe wishima mw'ijuru urabikwiriye bantu urabibereye. Asante Yesu. ukwiriye gushimwa tuguhaye cyubahiro kora kubitsa Yesu Kristo umwaka wose mwami umwaka wose Abarundi twese tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Asante Yesu. turaguhimbaza Yesu mwami w'abami niwe ukuriye gushimwa. ino ndirimo duce dusoterera ko kino kiganiro co kuri uno munsi twadushimiye mwebwe twateramanye kuva mu ntango kino kiganiro gitangura. dushimiye kandi na runo rwaruka twashoboye kuduteramisha kugira ngo dushobore kuba mu bihe byiza byo guhimbaza no gutazira Imana. twebwe rero twese na cameraman wacu yari inyuma ya kamera Emmanuel Graphic ndetse n'urugwaruka twese tuduza ibiganza tubasezera tuvuga ngo bye bye tuze dusure duhure mu kindi kiganiro kizokurikira naho ubutaha. Bye bye. Amen, amen, in the name of Jesus. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.